It was 2 weeks before Christmas. Christmas'tan əvvəlki 2 həftə idi. And Miss Smith was very busy. Xanım Smith çox məşğul idi. She bought a lot of Christmas cards to send to her friends and to her husband's friends. O bought aldı a lot of Christmas cards, çoxlu Christmas kartları. To send göndərməyə, to her friends, onun dostuna, and to her husband's friends, ərinin dostlarına. And və put them, onları qoydu on the table, stolun üstünə. In the living room, qonaq otağında. Then, when her husband came home from work, sonra her husband, onun əri, came home, evə gələndə, from work, işdən, she said, o dedi to him, ona, here are the Christmas cards. Here, buradadır, Christmas kartları for our friends. Bizim friends, dostlarımız, for üçün. And here və burada are some stamps. Bəzi markalar var. A pen, qələm, and our book, bizim book of addresses. Adres kitabımız. Will you please write the cards? Deyir, will acaqacaq deməkdir. Will you please, zəhmət olmasa, write the cards. Kartları yaz. While I am cooking, mən bişirərkən, the dinner, naharı. Miss Smith, cənab Smith, didn't say anything. Heç nə demədi. But, amma, walked out of the living room. Walked, yeriyərək çıxdı. Out of the living room, yemək otağından çölə. And went to his study. Və getdi öz araşdırmaları üçün. Yəni, və yaxud oxuması üçün. Study öyrənmək, araşdırmaq mənaları var. Miss Smith was very angry. Xanım Smith çox acıqlandı. With him, ona. But didn't say, amma demədi. Anything, heç nə, either, həmçinin. Then a minute later, sonra bir dəqiqə later sonra he came back geri gəldi. With a box, qutu ilə full of Christmas cards. Christmas kartları ilə dolu. All of them, onların hamısı had addresses. Adresləri var idi. And stamps və markaları on them. Onların, on üzərində. These are from last year. These are, bunlar, from last year, ötən ildəndir, he said. O dedi, I forget to post them. Mən unutmuşam to post göndərməyi onları. Bu mətni biz necə öyrənməliyik? Məsələn, 2 həftə, 2 weeks, çox məşğul, very busy. Dostlarına göndərir, send to her friends. Ərinin dostları, her husband's friends. Onları qoyur, put them. Stolun üstünə, on the table. Qonaq otağında, in the living room. Evə gəlir, came home. İşdən evə. Came home from work. Bəzi markalar, some stamps.
Adres kitabı, Book of Addresses. Kart yazmaq, write the card. Write the card. İndi bu sürətli deyəndə Z-ni fikir versəniz həmişə D kimi deyirlər. Bu sizin özünüzdən asılı olan bir şey deyil. Heç nə demir. Didn't say anything. Qonaq otağından çıxır. Walk it out of the living room. Çıxmaq out çölə. Oxumağa gedir, araşdırmağa gedir və yaxud axtarmağa gedir. Went to his study. Ona acıqlanır. Anger with him. Heç nə demir. Didn't say. Qutu doludur. A box is full. Belə olmalıdır əslində. Qutu doludur deyəndə a box is full. A box full of Christmas card, yəni qutu Christmas kartları ilə doludur. Sonra burada suallarımız var. When was Miss Smith very busy? Nə vaxt çox məşğul idi? Miss Smith was very busy 2 weeks before Christmas. Buradadır. What did she do? She bought a lot of Christmas cards. Why did she buy the cards? She bought the cards to send to her friends. Where did she put them? She put them on the table in the living room. What did she say to her husband? She said that hardadır baxaq. She said that here are Christmas cards for our friends. What did Mr. Smith say? Burada she said, did she say, hardaydı? Bax bu sual idi. What did Mr. Bax bu sual idi. What did she say to her husband? She said, would you please write the cards while I am cooking the dinner? What did Mr. Smith say? Mr. Smith didn't say anything. Keçək bu birisi mətnə. Miss Jones, xanım Jones was waiting, gözləyir for an important telephone call. Vacib telefon zəngi. But amma she had no bread. Çörək yox idi. In the house, evdə. So, belə ki, she left the baby, o uşağı qoydu, left qoydu at home evdə, and said və dedi to his 5-year-old brother, onun 5 yaşlı qardaşına, I am going to shop, mən mağazaya gedirəm. Jimmy, and I will be back, geri qayıdacam. In a few minutes, bir neçə dəqiqəyə. Few, bir neçə dəqiqə deməkdir. While she was out, o çöldə olarkən, the telephone rang, telefon zəng çaldı. And Jimmy answered, Jimmy cavab verdi. Hello, said a man, kişi dedi. Is your mother there? Anan oradadır. No, answered Jimmy. Yox, Jimmy cavab verdi. Well, yaxşı. When she comes back, o geri gələndə, anda əndəni when verir burada. She comes back. O, come back, geri gələndə, say to her, ona de. Mr. Baker telephoned. Cənab Baker telephoned, zəng etdi. What? Nə? Mr. Baker, Cənab Baker, write it down. Yaz. Write it down, yəni yaz. B-A-K-E-R. How do you make a B? Necə, how do you make? Necə edim B-ni? How do I make? Necə edim? Listen, dinlə. Little boy, balaca oğlan. Is there anybody else? Başqa kimsə var? With you, sənin ilə. Is there var? Anybody else? Başqa kimsə. With you, səninlə. Any brothers or sisters? Hər hansı bir qardaşın or bacın. My brother Billy is here. Qardaşım Billy buradadır.
Good, yaxşı. I want, mən istəyirəm to talk to him. Onunla danışım, please, zəhmət olmasa. Alright, yaxşı. Jimmy took the telephone. Jimmy telefonu götürdü, götürdü to the baby's bed, uşağın yatağına. And gave it və verdi it, onu to Billy'yə. When their mother, onun anası, came back, geri gələndə, she asked, o soruşdu. Did anyone telephone? Kimsə telefon zəng etdi. Yes, said Jimmy. Bəli, Jimmy dedi. A man, bir kişi. But he only wanted to talk. But ama o only sadəcə wanted istəyirdi ki, to talk danışsın. To Billy ilə. Gəlin sual cavab eləyək. Vacib telefon zəngi. An important telephone call. Çörək yoxdur. Had no bread. Uşağı qoydu. Left the baby. Uşağı evdə qoydu. Left the baby at home. Sonra mən mağazaya gedirəm. I am going to the shop. Bir neçə dəqiqəyə, in a few minutes. O çöldə olarkən, while she was out. Jimmy cavab verdi. Answered Jimmy. Ona de. Say to her. Götür. Write it down. Başqa kimsə. Anybody else. Danışmaq istəyir. Want to talk. Telefonu götürdü. Took the telephone. O cavab verdi. She asked. Sadəcə istəyirdi. Only wanted. Sadəcə danışmaq istəyirdi. Only wanted to talk. Suallarımız. What was Miss Jones waiting for? Miss Jones was waiting for an important telephone. Why did she go out? She had no bread in the house. What did she do with the baby? She left the baby at home. When she went out. Baxaq görək. When she, bunu dedik. Bu cümlə burada. When did she do with the baby? When she went out, she left the baby. What did she say to Jimmy? Nə dedi Jimmy'yə? She said to Jimmy, I will be back in a few minutes. How old was he? He was 5 years old. What happened while she was out? While she was out, the telephone rang. What did Jimmy do? Jimmy answered the phone. What did the man say? Man, when she comes back, say to her, baxaq görək. Man said to him, write it down. What did Jimmy answer? Jimmy said, how did I make? Jimmy said, Jimmy dedi, 2 nöqtə. How do I make? What did the man say then? Baxaq görək, cavablar sizə uyğun vermək istəyirəm. Aha. Is there anybody else with you? What did Jimmy say? My brother Billy is here. Bu formada suallara cavablar verirsiniz. Nəsrəddin had an old shed. Nəsrəddinin köhnə bir damı var. He had no windows. Onun pəncərəsi yox idi. So, belə ki, it was very dark. O çox qaranlıq idi. And it was full of old things.
və o köhnə şeylərlə dolu idi. Full of doludur. Old things köhnə şeylərlə. One day bir gün Nəsrəddin went into this shed. Nəsrəddin went getdi into içəriyə this shed bu dama. To get a ladder mərdivanı almağa. But amma slipped sürüşdü on something yəni nəyinsə üzərinə and fell against a big garden fork. Fell yıxıldı against yəni əks üst tərəfinə. A big garden böyük bir bağ fork dırmığının. The fork dırmıq hit him onu vurdu on the head başından and knocked him down. Knocked yəni yıxdı him onu down aşağıya. Then sonra it o fell yıxıldı on top of him onun üzərinə and hit him onu vurdu hard bərkdən on the left leg sol ayağından. The end sonda the end of the fork bu bir ifadədir. Çəngəlin qurtaracağı son hissəsi then sonra mən yerini itirdim. The end of the fork çəngəlin yəni bax bu hissəsi axır hissəsi sonra went into his long beard. Went into yəni girdi his onun long uzun saqqalının saqqalına. He fought with him. O savaşdı with the fork. Dırmıq ilə fiercely şiddətli şəkildə. And at last və sonda threw it of him. Threw attı it onu of him özündən kənara. Jump it up belə sıçradı, qalxdı and ran out of the shed və damdan run qaçdı out of çölə. Shed damdan. He was very angry. O çox acıqlandı. He had an old sword. He had onun var idi. An old sword. Köhnə bir qılıncı var idi. Under his bed. Yatağının altında. And he now. Və o indi run. Qaçdı. Got this. Onu aldı. Then sonra he ran back. O geri qaçdı. To the shed. Dama. Opened the door. Qapını açdı. Suddenly qəfildən and shouted və qışqırdı in a terrible voice. Dəhşətli səslə. Alright, yaxşı. Come out, çölə çıx and fight, savaş. You and all other forks. Sən və bütün azə başqa forks çəngəllər, yəni dırmıqlar. In the world, dünyada. I'm not afraid of you. Mən səndən qorxmuram. What did Nasreddin have? Nasreddin had an old shed. Qoy silək təzdən başlayaq. What was it like inside? It has no windows, but it has a lot of old things. Why was it dark? Because it had no windows. What happened one day? One day, Nasreddin went into his shed to get ladder. Why did Nasreddin go into the shed? Because he wanted to get a ladder. Çünki nərdivan almaq istəyirdi. What did he do inside shed? He slept on something. What did the fork do? Fork fell against a big garden. Fell against. Bunu desək də kifayətdir. What did it do after that? Əslində bax bu cümlədə what did the fork burada fell against and fork hit him on the head, knocked him down. Then it
sonra hit him hard on the left leg. Bunların hamısını deyə bilərik. Suallara bu formada cavablar hazırlayırsınız. Mətni yaxşı tərcümə eləsəniz, bunu bacararsınız. Mətni yaxşı tərcümə edib, yaxşı oxumayan, ən azı 5-6 dəfə oxumayan uşaq bu suallara cavab verə bilməyəcəkdir. Bir də birləşmə formasında cavab verəcəksiniz. Pəncərəsi yoxdur, it had no window. Köhnə şeylərlə doldur, full of old things. Nərdivan götürmək, get a ladder. Nəyinsə üzərinə sürüşdü, sleep it on something. Nəyinsə üstünə yıxıldı, fell against. Böyük bir bağ dırmığı, a big garden fork. Onu yıxdı, knocked him down. Onun təpəsinə, top of him. Sonra sıçrayıb qalxdı, jump it up. Çölə qaçdı, run out. Çox acıqlıdır, he was very angry. Yatağın altında, under his bed. Köhnə bir qılıncı var, he had an old sword. Dama geri qayıtdı, run back to the shed. Qapını açdı, open the door. Qəfildən açdı, open the door suddenly. Dəhşətli şəkildə qışqırdı, shut it in a terrible voice. Sonra başqa çəngəllər, bütün başqa çəngəllər, all other forks. Başqa çəngəllər, other forks. Belə.